Evde tekaran karın tatarca laf ediyoruz. Ya da Rus laflar var. Мы дома разговариваем в первую очередь на нашем крымско-татарском языке и, конечно, разговариваем на других языках. Со стариками я разговариваю только на крымско-татарском языке, на нашем родном, с сестрой, с братом. Иногда, конечно, и разговариваем на русском. Hem Kırım Tatarca hem Rusça. Мына рус тіліне алышқанлық жоқ хоранталарға ана тілін тереңнен білмеге аяқ çalmakta ve бет біздің де хорантамыз ondan çok артта қалмай. Kırım Tatarca dilinde lakırdetem. Tatarca. Tek Tatarca. Abi torunum, abi en küçük torunum Tatarcayı o kadar güzel laf Rusça bilmez edi. En de Rusçayı da öğreniyor ama ne de olsa Tatarca. Korantada işte men balalarımdan Tatar tilinde laf eteyim ama yazıklar olsun balalarımız çokça Rus tilinde laf eterler işte ama o işten o vaziyetten çalışamız. Özüm tilimde, ana tilimde. Чаще на русском говорим, к сожалению, да. Частично на русском, частично на татарском. Үйде тек татар тілінде konuşamыз біз. Бала чаға егер маға рус тілінде лаф етсе, мен жауапты бермеймін. Бар анаңдан сора огрен де кел дейміз.